Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Impanuka ikomeye cyane, impanuka ikomerekeyemo abantu batanu, babiri bahita bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge hano ku kiraro cya Nyabarongo, ubwo ni impande ya Nyarugenge n'akarere ka Kamonyi, niho bihanira imbibi. Nyarugenge n'akarere ka Kamonyi niho iyi mpanuka ibereye. Iyi mpanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane. Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo yagonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri. Imodoka yakuraga umucanga Kamonyi wuzanye Kigali, n'imodoka yakuraga abagenzi hano mu mujyi wa Kigali iberekeza mu karere ka Kamonyi inakomeza Nyamagabe na za Rusizi hose. Iyi modoka rero yaje gukorera impanuka hano ku kiraro cya Nyabarongo. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Imodoka iri mu bwoko bwa hoho niyo yagonze iyi modoka ya kwasiteri. Kubw'amahirwe hapfuyemo abantu bakeya, hakomereka benshi, ariko imbangukiragutabara yahise ihagerera ku gihe kugira ngo itabare muri bamwe bakomeretse kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Bamwe bajyanwe ku bitaro bya Muhima, abandi bajyanwa ku bindi bitaro bigiye bitandukanye kugira ngo bihutanwe kwa muganga bataza kuhaburira ubuzima. Bizo ni imbangukiragutabara zitandukanye zahise zihagera. Iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho niyo yaje kugonga iyi modoka iri mu bwoko bwa kwasiteri. Umushoferi wari utwaye iyi modoka ya hoho avuga yuko iyi modoka yafashe feri bikanga, agafata feri y'imoteri bikanga, yanabandika bikanga, bikarangira agize ubwoba, bikarangira imodoka yiporomoye, birangira agonze iyi modoka ya kwasiteri. Ariko avuga yuko ikibazo ari icy'imodoka ishobora kuba yabuze feri, agafata feri bikanga, agahindura buwate ya moteri bikanga, birangira rero akoze impanuka itunguranye. Ibi ngibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Bamwe bavuga yuko abatwara zino hoho banyweye ibiyobyabwenge, bamwe basinze, harimo n'abazitwara batabizi uko bazitwara, kuko bavuga yuko izi modoka zikomera cyane, zifite buwate ebyiri, zifite vitesi 12. Rero iyi modoka iyo uhereje umuntu w'umuvubuka, iyi modoka birangira ikoze impanuka. Nk'uko byatangajwe na polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, ivuga yuko ubwo yahageraga yabanje gupima bano bashoferi bombi kugira ngo irebe nimba nta n'umwe yanyoye ibisindisha. Mu gupima uyu mushoferi wari utwaye imodoka ya hoho wakoze impanuka, nibwo basanze uwo mushoferi atanyweye ibisindisha, ahubwo uwo bari bari kumwe wundi yari yanyoye ibisindisha, kuko polisi nawe yahise imupima. Koko iyo mpanuka ikiba, abaturage babonye ngo abashoferi bahinduranya imyanya, bivuze ngo iyi modoka ashobora kuba yari yayirobesheje cyangwa yari arimo yigisha undi muntu, ugasanga ariwe wakoze impanuka. Nk'uko bigaragara iyi mpanuka yabaye ku bushake bw'abashoferi, kubera ko umushoferi yahise yerura, bivuga yuko ntabwo ariwe wakoze impanuka, ahubwo uyu nguyu yari arimo ahereza experience, niwe wakoze impanuka. Yahinduye buwate nabi, arayiroba, ashiduka yishyize pureyimuru, imodoka impanuka nk'igare. Gufata feri ntibyakunda, birangira bagonze imodoka ya kwasiteri. Bigaragara yuko iyi modoka ya hoho niyo iri mu makosa akomeye cyane. Iyi modoka ya kwasiteri yagonzwe nayo yaje kugongwa bitunguranye, ubwo n'uyu mushoferi wa kwasiteri nawe bamupimye bagasanga afite umunaniro, ariko impanuka ntabwo ariwe waturutseho, kubera ko iyi modoka ya hoho yamusanze mu gisate cye, dore yuko n'abari bari hano babisobanuye mu buryo burambuye. Bavuga ko bagiye kubona akabona imodoka ya hoho iri kuza yirukanka ivuza amahoni itabaza, nibwo imodoka ya kwasiteri yashyiraga ku ruhande irahagarara kugira ngo iyo modoka ibashe kubona umwanya wo kwirukanka, yirukanka igende. Nibwo iyi modoka ya hoho yaje gusekura iyi modoka ya kwasiteri. Ibi ngibi rero byarishije abanyarwanda benshi cyane. Polisi ikora mu muhanda, traffic police, yasobanuye yuko iyi modoka iri mu bwoko bwa hoho ariyo ifite amakosa. Abakomeretse bajyanwe ku bitaro bigiye bitandukanye kugira ngo bitabweho n'abaganga b'inzobere. Kubw'amahirwe ni abantu benshi bigize bapfira mw'ino mpanuka, ndetse n'ubuntu bw'Imana. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Nyarugenge hanira imbibi na Kamonyi. Bivuze ngo iyi mpanuka yabereyemo hagati Kamonyi ndetse na Nyarugenge, koko ni hano ku kiraro wambuka ujya Kamonyi ndetse unava Kamonyi winjira muri Nyarugenge. Bivuze ngo ni hano gatonya k'uyu muhanda ujya Noruveje, hano kuri Ruriba. Abatahazi mu bimenye, niho iyi mpanuka yabereye, yarijije benshi. Iyi mpanuka rero yabaye mu masaha ashyira saa 1:30 z'umugoroba. Ntabwo iyi mpanuka yabaye mwaka kanya, yabaye saa 1:30 za nimugoroba. Hari ku itariki zisanga 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo iyi mpanuka yabaye. Ereza abantu benshi, abandi baratitira, abandi
ntukagira ubwoba. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka n'ibirugo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahereza umugisha. Wowe wakoze subscribe w'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nabyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Imana iguhe ubuzima buzira umuze kandi Imana ikurinde icyumweru cyiza.